Nende alama tuwane na mutito wake manisa kenene cha ilobi kila kikisaya ni kilioni bunge cha Kibwezi cha uthilonu wa siwa kaunti ya Makueni ni makule serikali na mevyale koneti kunenga moloto na udhiwa utomiku wa kitheka kiu kila kietete ngusanisio muno cia uithio na mathina manyamosi ya kithekane tanzo manena ndini wa sikalo cia enendhire itongoini muteti wa chama cha Wiper kuma kilioni bunge kiu James Kimathi Baloka enendhia ameweta kwa nangi wa maliu miundani utongoi mwelu mavalua maitheka ta amwe na mathina manene alama mekumbilite mule mulinge ni evikete kwa nende alama yumilete kwa wingi sokoni cia kiaoni makani nyayo kanyongo kuvigia changithome na monung thesio a makuweta na nangi wa miembe na silumbi oni ukula cia protokoli ya kwa hizo no tambo neo ite idoni kamile ne weta neno kwa weta luja right so lakini ite idoni nikenda maku nuko kwika etu kuna kula aina na kavinene kaumba ulokoni wa ya manoko manando kitheka kicha University of Nairobi kithitu kitumeka awita no kutho mostali no ambe kuvindwa kina kuikithene cha tethia enende makisio kim kirekachu wanenganie kikia ngamele bana kirekaki era uyola ta munengie wa kwa university ni mwakolile tutabie kitumbo kireka kwa enende nende no cia yona dizago na yuno ndiye ndone na tanitumite omundu ni ukite mundume nondo ni naumisie ngamele ba yakirekani na nye mwene ndine nalikirekani nethia kwi iduma na ndakame fresh na idini ni mwoni yemsani ni kumbe nikirekani na nitwiwi tondu indo situ siuja kisione geba na mana indo cia likabau irenzi ya waba my friend next thing kila kikwikika akamba meambio kuhusanisia ndithia pa yakithekani otaua yenda nzo kuvetangwa kisione kiku islamu vwa kusuvia thamosi ya kithekani wa KWS from here kanyungu ando maitu make kumbulio mekwenda kwikalania na nyamu pati kithekani we don't want nzo etatabia ando manzo mapetezo usio ti atuwezi kuendelea kuvumilia hasara nondo la ilo tuterezi atuije kasianiwe nanzo kono ndo idia na itu tesianiwe nanzo ko nyamu kithekani namuba utetini ayenda enende makibwezi na ukamba kukwata mbukithito cha ndongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kukitia usumbi wa nthia ya Kenya husa kwa nini tuendete one time ekonito na kuna kwa rutonza ndio ndio kwa jono kumali one time ekonito na kwa none ndio mama kwa kanyongoi mwema one time mwekona one time mukuneta one time kwa ngodia kama one time thank you Mutongo TV kuma Kikumbulio kaunti ya Makueni nyenetwa Mulei Mulingem